is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pelaksanaan Maulid melaksanakan cerahan Islam dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah dan rahmat ini menghentikan proyek IPAL di Kampung Pandey kerana disitulah dimakamkan para raja dan ulama Aceh, pejuang Kesultanan Aceh Darussalam. Bagaimana bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan mengaku bersyariat Islam, sedangkan kubur para raja dan ulama pewaris Nabi dijadikan tempat pembuangan tinja manusia? Hal yang sama sebagaimana pasukan Crusader yang dulu membuang tinja di makam ulama pahlawan Islam dan menjadikan Baitul Maqdis menjadi toilet. Demikian juga seharusnya pemerintah Banda Aceh segera menyelamatkan makam Sultan Said Jamalul Alam Badrul Munir Jamalulail yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin
happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.